Obingelelayo umkhozi indumandumane yadume esizweni isihla somdlebe esingadlalwa nyoni sabathe yahlala yabhamu kamehla injikanjikane ejika njengempisi ijikela impisi umshikashiya kamashikane indaba semalini umshiqo ushikisha ubhejane obofo kwaza ngophondela egolide usikhwishi indlondle nophapha ekhanda isigolozo namehlabo. Namhlanje ngifuna ukuthula udaba le meeting. Kunabantu abangifonelile bathi bafuna sibe ne meeting. I-meeting mina bakwethu angi-attend kahle into ekuthiwa i-meeting. I-meeting angi-attend. Yonke into engiyenzayo ngiyenza ngendlela yami. Futhi ngoba nokuthwasa kwami ngithwaswe ngemali, ngithwase ngemali yami, ngithwasanga ngemali yamuntu. So akekho umuntu ongilawula. Okunye futhi okubalekile. Labantu abebethi babeka i-meeting, fanele sibuye sizohlala phansi sibe ne-meeting. Ngifuna ukuthi ngidlulise umyalezo kwabanye abahlela ngibatshelile ukuthi i-meeting mina ngi-attend ngaphandle mangaphuma imali e100,000 ngingayi-attenda ke meeting. Angi-attend i-meeting without a payment because the times ngi-attend i-meeting ngiluza umsebenzi wami la ngemuva. So nje indaba ye-meeting akusiyinto engiyi-attendayo. Uma ubeka i-meeting uthi uyibekele mina i-meeting noma uyibekele umuntu thizeni fanele ngibe khona e-meeting ngizo-attend i-meeting mina ngikhona ukuyenza lento ngihlezi ngibhizi. Lento yama-meeting into engingayi-attend. Angi-attend nje indaba ye-meeting. Ngaphandle mawuzokwenza i-payment ka100,000 before ngiphume endlini. Ukuphuma kwami esigodleni nje ngiyo-attend i-meeting it's 100,000 cash before ngi-attend i-meeting yakho. Angi-attend nje i-meeting. Ngenzela ukuthi nakusasa even nangonyaka ozayo makukhona umuntu obeka i-meeting ongibizayo kulo meeting othi woza kune meeting enje mina ukuphuma kwami la ekhaya esigodlweni ngiye meetingini ngiphuma ngo100,000 without i-payment ka100,000 angindawo ngihlele esigodlweni ngiyasebenza. So namhlanje ngidlulisa umyalezo we-meeting ngoba ngiyazi bakhona abasazofuna sibe ne-meeting beside laba bangifonelileke abathi bafuna sibe ne-meeting abale empangeni akade sizwana nabo sihlala nabo sisebenzisana bathi bafuna sibe ne-meeting. I-meeting ngathi ngiyalandela i-meeting nje ebheke eceleni engathi ishu ngabuka ukusuka kwami la ngiyale ngiye kama-customer amafika la ngizosebenza. Base ngiyabatshela ukuthi i-payment yami kusuka phuma nje esigodlweni ngiyo-attend i-meeting it's 100,000 cash without 100,000 cash angisuke esigodlweni. La ekhaya futhi angiwabamba nge-meeting ngiyasebenza akulona i-office leli isigodlo akuyona futhi inkantolo angiqula